balong sekretari jong kasidong balong ru presiden jong kaneka unit polling station hang ne hanong spung kinokit kam jong kasidong baro MDC balon burom jongi kandidat jongi iba auspicious lengdo mo plang badon regat badia baro kiri orang ba ngai kube lang epi haka kerteng jongka parti NPP jongka soyong konstituensi bat kastit hi berokawai ngadap na kajeng keman ke bakrao banyu i ya kadur ke ba ya pu sam kilang tabang akwa bagi nyela warm up sya kendiat kenapa bang liu osngu ya kajeng keren jong ni kiri orang ba kamtam no kandidat jongi bat deng samlen kan long ke ba kam tiang bat kalong ke ba kambang te kumbayar ki player football ki jela warm up sya ban nyela kai football sya ban yo tap goal te mataru ki warm up sya ban yo kajeng keren sibet de kini kiri orang ba ki bakam ki ba sakren to ngi olang barokoy hakakot 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 to kubli sibol ngangai na pedang ki bubun don ki ba itu bat don ki bamitu yang ngadai hinang ne hinakan ne ke himano spung lakaya ngang tei po mojong ka bat ngadon ke yeng kesam ki kur ki tiang soyong hau ne warajar arulai gidai ki dia trai sitom ban penrem ya badang samlen gilai durut ya trai sitom ban penrem ya badang samlen ada yang nongkersaan juga UDP bat ngidon sipun ki perlok UDP na soyong bat na kiwe pat ki area mentang ilai trai lang badang samlen kadang wajib penrem kalong ikwa i badang samlen dulai kushing sua bun kamlai pentebet lai training kam tebet yang ada kampai ba bat mata dulai kushing ulambi biang bulayo yang sertifikat belolong qualified nak peta ban mi biang samadan ban elami ba sasisi nak ada kenti ko menta kakot te kublai sipo napta kata baleng ngapelong yang bangan mi nak UDP kadau penengkong kalong kajing yo i jonga ya kajing yo long kawai jong ka parti NPP hapo ka soyong konstituensi ba ka jelahi berkawai mas yo i ba kajing stu jengmot apdeng jong lokal MDC bat kiwai pat kirurang ba ki bay apply ya tiket na kaju ka parti NPP ban yakun ya ka election handai kadon kajing stu jengmot ban yuan chakawai kasur ban kersya ni badang samlen na kapata ban yakun ya ka election ula kelalong uri upai ba ban lokal MDC jongi uhun mensem ban support lang yo kata kade kui kapoin kabaar pat kalong habang apai hapo ka district council barak state government kajing yalam tuk NPP kam judon kajing ya kiu khat kam judon kajing ya hiar khat harai kalong ka government bat kajing sinsyar ka bane balai kalong habang apai ya kajing long jingman hapo ka parti UDP lasu ya serut lasu ya kaja bat kalong ru kebateli kumbaong remano-mano wala da karung ka kenai dalam mi ka double air ka kepo bombyo ye pai ba uterkong pai ba usleng damar ka susyar bat ka yalam jong une MLA na soyong uba sensyar ku parlengdo om tang kataro kajing pamistu jengmot hapdeng jong kino yalam ngaju berkat halade merwei imat hak parti UDP om don ubreu ubabet ubabiang na kapentaban min syahmat banyakon yang election MDC kidon kiri orang ba kibaya apply yang tiket na parti UDP henry u kandidat uban mi syahmat mata udehi UMLA jong kesoyong piki kimi kikpa bat piki kon kikti kisamla pilaya pas ya pilaya pas ya ka degree laya pas BA ngasu ai nuksa bidang kwa banyakun ya ka metrik don bukomuta kino ki pala pas ya ka master degree lane ya ka bachelor degree BA kem kwa so bandang yakun ya ka exam metrik arai ke kwa bandang yakun so ya ka kerdan ka bakam sajerong WMLA jungi ulapas MLA dong kwa benihar kerdan banyakun ya ka MDC
Dai banai kusin ya kiwai bakin yakon yang kena kakam. Dalor kata susu kacing pemistu jeng mod aprang jeng akan hun. Baru kawai kapelong ya ka UDP bakan pat kan pra. Kacing me unatnya ramai. Na kena banyakon yang kena election. Kapu ubalong way lagi poya ke baskam. Kapenlong ke kebangan perkat ngamla banyak desa berkena ke parti kabacui labet tang yakin win bat kabacui labet tang banyak kaja dah kababurang ngadong pi mundur mentah bawa pakena HDR lendo ngong pakena namar ngaru denya kanang to un kerku ya persatra ini un kerku ya lau jauhkon ya coba mapi un kerku ya persatra ini un kerku ya lau jauhkon omla kerkusyo ya do ya noro badha kabakut ngatarai un sakenal piang ya padang samlen du boleh don akti kejat mat ya pra tu se chato kabut ngen abe shrop mata padang samlen ban gadong sakawai pi ki balai skam lupa parti NPP yalong skam naik he ni ki badang don cikui ki parti he kini senam ki baladap mentang ni dengan solang parti skam susu bani orang kawai yang ada parti NPP pat kumtang ngendom don kado-kado ka kajing tu jikermen hendak gidap lah jikermen bamata kalau kekanti pengen rak yang sacise di badang samlen sya kada kakam MDC nak kada kan nong spung soyo konstituensi joki matang yang surut tu ise satu ni mentangim kuat bani surut lada kipai ba ki ai kajing kersan ya ke kongres lada kipai ba ki ai kajing kersan ya ke UDP totep mapi bilong sibenta kinong ikan ton lang ya kajing ya kaja kajing ya perjeng mod joki wadong kajing ya perjeng mod joki ka kod aki lada mapi pi penjob ya kini ki argot ki kandidat bidon bentalang ya kajing ya surut ya kajing ya kaja perang joki balada pikwa peluang ya lade na kajing ya don benta dilet ya ki ya kersan ya ka NPP mata kita kin kod no kajing ya kaja ka joki tanamar kata ngakerpat skurit ya pi bapi balaya don lupa ya ne scam baik kajing kerman ka don ladi baik ya kabut hapreng joki mangi mentah kedon dengan NPP ngicu ya up ya kata arp so terik mendeklar henreda deklar job ada du betarol along tak bangin ya up nomor 8 bayar nanti kumta niat keleng-keleng kipai ba ki ai jekerman kasur pai ba ka kreni kipai ba mata kilanang kilastat atip hi kumno ban kalkulir ya kejenglong jengman ha ka imlang salang ngapkwa ban batpor nabar kidon pun kinok keren tang kindiat tiap-tiap kumtangan ai tang kawai ngin kan mau ha sya pangan po cak wei pat ke benta bat kata kalong toy kan mau ko kipai ba horket hordang kadai kapor ka juk ka bagilanang lastat nyemde banterong ya ka juk kalengkor au jubreu banlong we male ban banlong de MDC khamtam bangi ke badai nak area soyong syatai ke banlong we male jongi ban mapi kinong spung nang ne pinirap lang yang i kinong soyong area syatai kinong tingyay nong kerang barokat ban nom ai ka jingkersan yau ne we male nang te no soyong kumbukan di MDC mat basa ngani ino akinong keren kirong ba ba dia menen kasngi nga kendu ya we breu rong ba uba kersan pra apa pala uta uday na nong keren wong yu ay pra senon le wongan lihan no lam kura tong alay pa ni kendu yu wong wanem ong su yang apra mata ong belai ko lah dilihat oh boleh kau dilihat ni senong kriam lah dilihat di pera oh boleh dilihat bangsa ni yang pera tentang kam sekiam kata bangsa ni yang perdalis arah belum tak ya tebang perdalis saya sana mapi kipai ba perdalis
kabat te kambat kas kamnem kas kerjaan ya pi ong balai pi ong kamta haba pi beros kata pi song shit pra mentau pria te ngin dilihat sendon kamtam ngin te nan yang krem ngin dilihat bar ngajing yo jong ngaru tarai baro kawe kari kasi la dilihat pra upra onom don ya kanong rem jong uday ubreu ubamuk to barakam to syuta uwe katengam haray kam yoi haray ro kadon ta kajing sedang ya commission bat kajing penkot kajing saiso kam don wong yang akong ta wong pay ba for yang ajo ba for pay ba for kumno pim sung thu pay lanang la start ru pile kum tu breu be patanglang haba pim yo ba artian na do mencuau long kumno menta dalas ngum dalas jikren tarong ba ngakan ma dang don bok bong do kandidat jongi nang nendas nos tung soyong nom sya dilihat benekon han reta kadang trai la long kum tu ba marbiang wa sya wen sendan ta uya keleng kari kasih lalut banongi jai benriu mana bami jai benriu itu yang barong idonya kadong rem bangi jai benriu uba pertama jai benriu tamaki dai maki ginong syukur dai maki ginong syukur kano teliki political party ulah skip naga UDP HHS PDP boilam wir sa kongres sang ya ka PPP lada mau umyo balong nong yalam kamot ka parti kamlong ka babiang babit umyo balong presiden hapo ka UDP me no pat ka HHS PDP dalayo presiden ka HHS PDP ukwa babaro kinong kibadon hak syatri HHS PDP balong yasman yo pada samlen appreciate yo namar bomlong yasman habomlong yasman type pet no le kumno le cheyeng kelatia keladamba ro chibiat nang yo tia shu ha ka wi gestep ngan seng no dak perti PPP panganong kaleng jong ka PPP tang judo presiden ba ardan lakut ka spiet balese tharai ke ka pandapoi ardu pratit tak sa sembah anang sa syu ong nang kra sa sembah syu pentama yang ipat ba hari kasi da ka basang ya ka revolution ka balai pujai pentama ya pai ba beli nganong da ka burong bahwa bansiu ya ka ram jong pai ba hari kasi bat kata ka ram kanlong da ka bakin ram kebun menta election MDC bat genom yo i ka we ka sino hapo ka di council jong ni hang da kasi chaitia bakin yo ya kasin hapo di council bat kata kalong ke message sa PPP lakiw kerdan na perkiw kerdan yu artian daw pat ba mentang intakor dapat ba ong de orang ba kalau asam berkibai ke jengkeran ubasyo bakti nong kram kam danang ma intakor dapat ba ini ba arti lorni kikam kiwe like kelang ke konstituensi Syondur na yui ke jengkeng ke bajat Syondur yang ada do ik surak ke bajat yui yang ka jong ka iya kesem hapar balong MLA di kiwe gini ginong penbaha dalam mau long unang penjat ko bat berok kowe karikasi bangi ECE jai benreo ECE jai benreo don kamem balai belaro ngiki kimiki pa ngicui kikon kang dai belas mo iya kikon baro tambah habli belah tapi kine ki pertai jai benreu wat dalam jempoi tu mer so kajing ya bro ECE jai benreu kan tiap pandai hang no kadon karoi kepa dengan ni ya pihang ta ki perlok ki bae dong bun kinong keren nakwa tanggoy siya bansyong perkat ya kana kaway perkat ya kana kaway matang ya parya ki way ya kasnong sponsor yung konstituensi jongi mangi ngelong ba shrap kaway kesur bat ngeta ngin yo ya uso jong jing job time artatin so ka jing job uban penhon jagi nginya ya election ka jing jai jai nginya ya election ka bangi ngi smoto ya kanong rem jongi isuto ya kabor jongi bat time artatin nginyo iso jong jing job
kublai sipon, kublai si jarmu, kublai kerku ya pi. Ha kokot. Ha kokot. Ha kokot. Kublai sipon.